Sanibonani ngiyabingelela ubaba Mnguni umthandi wabantu isehlula amanye amadoda indoda engazalwanga indoda kwasisiphathi indoda kwasikhona ngiyabingelela kakhulu umsakazi ngiyabingelela abadeti bohlelo ubusuku obuhle ngiyabingelela kakhulu bafowethu ngibuyile kumsombuluko wami wamaqiniso ngizothi kukhona ikhubalo la okuthiwa umakhweni khona ikhubalo la lokwenza impilo yomuntu isheshe lokwenza impilo yomuntu ibenhle kanjani na leli khubalo liyakwazi ukuphenduka into ethile osuke uyidinga ukuthi ube nayo empilweni yakho ake sithi nje ufuna indlela yokuthi kuphileke ngcono ngokwezimali ufuna indlela yokuphileka ngcono ngokwemfuyo ufuna indlela yokuphileka ngcono ngokwemishado ngokugana kube ukuthi leli khubalo liyakwazi ukuphenduka lenze lokho ikhubalo ke elikhona la elikhona futhi nakoMozambique elikhona nje emhlaba wonke jikelele kodwa umehluko walo ukuthi alimbiwa njengeminye imithi kunamasiko othi ma ulimba bese ulisebenzisa kumuntu wesilisa ulisebenzisa kumuntu wesifazane elomuntu wesifazane alisebenzi komuntu wesilisa kumuntu wesilisa lisebenza futhi kowesifazane indlela ke elidalwe ngayo nangendlela elikhandwe ngayo abantu abaningi bayantula abantu abaningi bayaswela abantu abaningi kunalezi zinto kuthiwa zibopho kunalezi kuthiwa amashwa izinkulumo ezimbi ezilandela umuntu egcine impilo yakhe ingakwazi ukuhamba ngendlela afisa ngayo impilo yakhe engagcina ukulunga engathakathiwe kodwa eboshelwe inhliziyo engathakathiwe nje kodwa nje kuwukuthi kunezinkulumo ezimlandelayo bese igcina impilo ima leli khubalo liyakwazi ukukusiza ngelapho ngoba uyalikhulumisa bese uyacela ukuthi ucela likwenzele ini noma ucela libe yini kuwe lizoba yilokho osuke ukusho ngizokhuluma ngalo namhlanje ngoba abantu abaningi bayagijima bayifuna into yokuwina amakhasino bayifuna into yokuwina inhlanhla bafuna konke abanye baze bathi bafuna nento yokuwina ilotho so into engekho ke leyo ngeke uzuyithole indawo into yokuwina ilotho kungaba ukuthi idlozi lakini ngokudla imithi liyakupha izinombolo kodwa awukho umuthi oqondene ngqono kuwina ilotho jikelele kodwa uma idlozi likuthandile nomuthi osebenzayo ukuthandile uyakwazi ukuphupha izinto inamba ezizokwenzeka bese kuyenzeka lokho osukuphuphile into ke leyo eyiqiniso nje ongeke silibalekele ukulisho ukuthi lento ikhona kodwa kufanele wazi ukuthi idlozi lingakupha hayi ukuthi khona umuntu ozosenza bese uyawina le engikhuluma ngayo ke manje imelene nenhlanhla le engikhuluma nayo manje imelene nje nokusiza umuntu baba Mnguni isehlula amanye amadoda indoda ongena kuyo ukhala uphuma usuhleka la kumthandi wabantu ngizothi ke nazi inombolo zami zoyinsuku engizobe ngingazo eGoli eMidlands ezone 5 Nkosi Street ngizobe ngilapho Midlands ezone 5 Nkosi Street ngase stadium End of Fire Mall ila esikhona ngiyacela ukusho ukuthi ke bonke abahlala abahlela ukuthi bebonane nami abawusondela ngakhona ngabe ukuphi nendawo kodwa idate yomhla ka1 nomhla ka2 nomhla ka3 ngizobe ngise zone 5 eMidlands eGoli eSoweto impumalanga embalenhle awu sekuze kwakhanya sekuze kwaqonda ngiyaqala ukusebenza khona ngoMay so bonke abantu abasempumalanga embalenhle abalungela ukuthi ngoMay ngizobe ngiqala ukusebenzela khona right nazi ke inamba engitholakala kuzo 031 301 0812 031 301 0812 kuzoba inamba ethi 079 30 39388 079 30 39388 ilapho ozothola khona kodwa umhla ka1 and 2 and 3 impela ngizobe ngikhona bese kuzothi ke zonke lezinsuku lezi engayibalile ngizobe ngisekhaya nje lapha eNanda eMawoti lapho ke impela ke engisebenzela khona kodwa leyo umhla ka1 nomhla ka2 umhla ka3 date yampela yaseGoli alizokwenzeka iphutha olesihlanu nangomgqibelo nangesonto ningalenzi iphutha ukulalela njalo umsakazo omkhulu uKhozi FM
ngiyacela kakhulu silokhu sihlizi la ukhosini sithole izinto eziningi ezibusisayo. Ngithanda usho njalo nje namhlanje ukuthi singalikhohlwa ukhozi luhamba phambili. Amen.